United States le NATO gam a kiloi khom gam hon Ukraine Gamsunga sipaite alut sa ding dano thulut khat ano me hi he chithil so hi France President Emmanuel Macron in Ukraine Gamsunga NATO sipaite lut loadinga an seizo thusu hi phat masa chu Ukraine dinga kingai na khopin United States in Ukraine le Russia ke buina a United States sipaite Ukraine Gamsunga akisolut na ding thu plan imacha ampoi anati saw hi chule Ukraine aloi gam Germany United Kingdom chule Italy honjong ki haulana ana umsa bangin European gam ho ki lei khomna NATO in Ukraine gam sunga asipaitio solut na ding thu ampoi anati na banova NATO chief Jen Stoltenberg in Ukraine gam sunga sipai tolut na ding ima ampon hinla NATO ki lei khomna noya sipaiten hichigala Ukraine te panpinaw hi kisuzom jing ding a hi anati na hi Ukraine sipaiten hagam leisi no kidawna achan bezing ovena hi tunu kha pina thulut dongzuin Ukraine eastern gam kaya advitka khupi a town nita zong analhas khutavena hi hinla Ukraine ten hichi khote ni munahin achi sala sunga kidawna Russia sipaite hatain manna anatu ve anativena hi lamasa jema chu hichi lai khupi poimota strategic town avitka chu Russia ten anala azo na hitai houthi galgu bolhona tha bia thusu bol nawa Israel in Gaza Strip a agal bol naw hi a haisan niule am honjong Red Sea tuipi chung asum kolvei na akimang konglen ho chunga buluna anei no hanga dingun ana sayo na hi thusu mi ho thudo odon but nawa Israel le Palestine ki ka ki ho na dear hi ong chil ha le am ho bulu na jong hi atha avel ha na anei divin ana sayo na hi thusu hi tu no kha pe na German te konglen ana bulu zo wahin houthi te hin Red Sea le Gulf of Aden chunga konglen ho hin bulu naw hi tu chanin vel som ni lenga zen aling ta na hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel sipai langlam Gaza muna ahin kho na chan ho in sungmi te vilna anani zin hi Israel sipai ten Gaza muna akhonna achaina gal zona akimu ka amabana achi pidingo hidan ana phungdoi na hi hichi thu hi United States President Joe Biden in Israel in agal bol chom khat ti chu Muslim te thathing Ramadan la sunga hi hai sanding anum uve ti ana seizo chat thu hi he te khat chu Gaza muna to Palestine mi pite pansa anamun hi gamchom chom adea Jordan le gamdang United Arab Emirates Egypt le France kamhon len na akun kithupina humanitarian aid ho chu C130 hoi kong len akun anle la pi ziwan hi hichachun Jordan lengpa Abdullah tu injong pan anala hi officer o saidanin Jordan lengpa hi lama salama jong Gaza muna len na akun panpina le la pi hola pan anala sa hi tive Jordan vai homten western gamho anga Israel hi ai thaisana azulwa Gaza Strip ma hi kithupi no ho athalu jingtheina dingowa anangi one hi Gazan mi pite chu wana ko na kithupi na hu kili elo ho chu kichu ule etelna khul hazengin anane uve kitin hi alangkhana United Nations control dongzoin achi sahab dakal sunga hi Palestine mi te kithupi na Egypt gamgi akon truck lane zale somthum lagit lam analu tan seon hi Israel sipaiten salam Gaza gam gilam lut na ding akhazi uwa United Nations Food Program akon githupina chomkhat anatanga ahitan hi hichizi achu Gaza mi pite laknga le sang som se gilagu vel ho chu kil tho omna dio nailam cha an hitai United Nations Food and Agriculture Organization akon thulu zoin Gaza mana tuine 97% hi mihim don lut dinga hi thei talo thing taloin asayon hi
China Special Representative for Foreign Affairs Sakun, Russia, Poland, Ukraine, Germany le France gam anavil dingo anapungdo na hi. Hichi tu to kimanin Chinese Foreign Minister akon to punsun kalson na hi Mars Nisim nile kipanding ahi ati. Chinese lam kayo kalson na hi ade a ani vai chan na Russia le Ukraine ki ka ki ho cham na ding. Aka alona buina political settlement umdo thaina ding zong of focus ding ahi ati na hi. China hintu le to mi pi ngai chat pin chu chamna ahi anati be na hi. Election to kisaya thilsu kitha kimatla a thilsu tha pin Mexican mayor candidate ni ta su Gamsunga election campaign len pen kipat masangin kapli anahil hone agi kapli te ni Miguel le Halzavla chu ani gel hona mara vatio kopi mona ge that hon ahi thilsu he chi sani sim som ne lugu monday ni khwa anasu ahin hi chini ma mahin opposition candidate Armando Perez kitipazong hichilai humun masun angi kapli kini nahi he te khatsu Mexican president panna a office sang somni hin vote hana anei dingo hin hichu Mars Nisim khalle ki panding chu ahi